Manipur Top Channel की मैकेडी की मारुए भी पाउसिंग मैम थमजरी अहानबदा पाउजल पाउसी की एडिटोरियल थमजगी हाउखिबा मार्च की मपन फोंगिबा पाउसी की एडिटोरियल मैम लखसरगा अखोगी मांगसिलकलिबा कल्चर सेमगा सगतपदा पुनमकी थाउदांग संगी ngasi gi मैके क्यादगी हुमजिनरकलिबा कल्चर की लम यौना साथीरबा साउम सिंगी मरक्ता मणिपुरी नुपी सिंग लौगदबा फिरेप्ता पुनिंग सिंग सिनबा दरकार लेदि नोम नोमगी सिंग इसाब हेंगलकलिबा सैटेलाइट चैनल सिंग सिना वखल ताजद्रिबा हवलकलिबा नहारुल सिंगी वखलदा पीरिबा सैथिंग सिंग असि मखोइबु लमजिंग लमताक पीरिबा अहल सिंगना मुन नाइने फुमथुइ सैटेलाइट चैनल असिना हौजकी साइंसना चखलपगी मतुंगिना मिकुप खुदिंगी अहोंग लाक्लिबा पृथ्वी की फिबमबु खुद खुदकी ओइना पाउ संदोक्तुना मियाबु मिकुप न होमसिंगना लहली मसिना खुनाइगी पॉलिटिकल अमदी चखत खोंथांगदा ओइरबसु हिरम पुनमक्ता मियोइ कांगलुप खुदिंगदा कानाबा क्यामरुम पिरि मसिगी कानाबसिबु माफम मतम साना सिजनदुना कानाबसिंग सिबु कैदोंगाइदसु लाना सिजना पमथोक्ति नकलमरमदा कानाबा क्यासिगी मरक्ता मसिंग लक्नमद्राबा इंटरटेनमेंट चैनल सिंगसी येंगलुरबदी पुनिंग असि असुकी मतिक नुंसिनिंगाइगी मसक ओइरि ngasi manipur amadi masiga naknaba mafam singda phanglibi entertainment gi channel singasi india na ayamba dominate tawri masigi mayok te india su amuk western culture na lakhat khiduna matau tamba khra henjili haibagum asuki matik lebak macha ta ba phibam da leidi sakholiba miyoiba ama oina hinglingai punsi mate khra sida ningtamna kanagi su makha pon hingjana begi lambi ne madi kanaguma misa amana ma ki personal oina tawjaba thabak khudamoina फिजे चक्सादबु ओइरबसु मदुगी मतंगदा अतोपना खुद थिंजिनबिगी हक लैति हाइना हाइबिनिंगबे मसिसु पुमला लाले हाइबमक्ति नति याति कनागुमा मन तौथुरकलिबा थबक थोंगदुना अतोपदा का हेना अकायब पीदब तारबति मदुदु येंगसिनदुना ngangnabigi अतोपगी हक लैति अदुबु मतंगसिदा पंजनिंगबदि वेस्टर्न कल्चर अमसुम इंडियन कल्चर सिटी मणिपुर कल्चर की हिरम अमतदा मानदि पुमतोन तोनबा पस अममनि amana amagi mathakta ngangnabigi hak leiti haidunasु खुनाइ गोइबा अपुनबगी पॉलिसीबु नमखाइदुना इनिंग इखा तंबदी असुंब थोंग ओइरoi कल्चर अनि की कानबा सक्तम की मरक्सिदा तुरोइ ngaroi लेबलिबा मणिपुरी कल्चर सि क्याम कुइना खांगदुना लेब ngखिगनि आइखोइना खोंखम सेना लेप ngamहौदबा तारगदि सक्तम सिंगना हुंखिदुना इंडियन अमसुम वेस्टर्न कल्चर की इरोल नुंगदा लुपखिबा हाइबसि मसाना तारबो वफमनि मरम अदुना तनफम सिदा इखोइगी करी मथौ तौब ताइ हाइबसि पुना खंगमिनबा मतम होइदि मालेम अमदि इंडिया की तुआन तुआन स्टेट सिंगी फिजेट लाइटेंग सक्सा युथक अमदि कल्चर द ngauduna इखोइ साइगी लेजरिबा खुदिमा तुंगोइनना थमलगा मितौ तंबिगी सनबी अमा लैरिबसि पुनमंगना वखल खंथमिनबा मतम होइदि नत्रबदि वेस्टर्न अमदि इंडियन कल्चर न सफु कन हुमचिनरक्लिबसिना इखोइगी सनबी इरोल नुंग लुखिबा हाइबसि खुदना लामबदा फंगबगा स मानरबनि ngasi sakhiba matam amukhana halaklaroi akhoi mangkiba culture amukhana samgat paibasi matam sangwadana tana madugi daita kanana lobigani ngasi ga hausi ori bai khoi gi mirol si isagi sana lonsat lining laisol yauna mamal yamlaba culture ki tuan ba tanglaba masak sing tungoinana thambigi satnabe mi laklabasi thadoknaba khotnaminaba haibisi punamakna thaudang lominaba tangai fadi haiba paujal pauksi gi editorial mem na thamjari अमरोमदना तुरेल सिंग कन्ननब लेंगाना पाइखलिब थाउरांग द तुरेल ग सगोन दुनि हिंगलिब सिंग यहोनबा तंगाइफदि नोम नोमगी इसेल कांगसिलक्तुना फिबम सोक्सिलक्लब तुरेल सिंग कन्ननब होनाबदा लेंगाना पाइखलिब थाउरांग कया द तुरेल ग सगोन दुनि हिंगलिब मिगै सिंग यहोनबगी तंगाइफदबले मदुगी मथक्ता तुरेल गी फिबम फगनब थबक पाइखलिब डिपार्टमेंट सिंग मरक्ता कोऑपरेशन पिनब मथौक्ताइ हैना सेंटर फॉर रिसर्च एडवोकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी जितेन युमनाम फोंदोख्रे वाफम असि मणिपुर प्रेस कप की लौकताक होल पांथोकपा मणिपुर सी लिब तुरेल ग सगोन अदुनि हिंगलिबा मियाम ग लैनरिबा मरि अमसुम करमना तुरेल गी फिबम कनगदगी हाबिगी मतंगदा पांथोकपा खननैनबा मिफम अमदा पांथोकिबनि हारिबा मिफम असि सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेशन मणिपुर न लौकताक फिशरीज वेलफेयर एसोसिएशन अमसुम गो ग्रीन मणिपुर कुसमदुना मणिपुर प्रेस कप पांथोकिबनि जेतेना मखा तारदुना तुरेल गी इसिंग इसेल असि सिंगदगी सेंथरगलिबनि अदुना सिंगमसुम उमंग वामंग कनबा हाबिसु तुरेल कनबदा ख्वाइदिगी मरु ओइबा अमनि अमरोमदा तुरेल कनबदा पाचु कनगदरिबनि अदुना लेंगाना लखलक थबक थोरम सिंग निंगथिना मुनित तौब संगाखि थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट की एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर सिरोम राजकेतन सिंह मसक नायबा मियोई सिंह सरुक यादुना तुरेल की मतानु वफम क्या फोंदोंनखि
Amaromdana classical swine fever ki awareness program pangtokri National Animal Disease Control Program ki makada Veterinary and Animal Husbandry Department sinduna state ki thakta classical swine fever ki matana nomi ki awareness program ama sanjen thongda leiba department asigi farmer training hall da pangtokri thawra madu ka mari leindana Veterinary and Animal Husbandry ki secretary Michael Asomna kumza English nga kungo homdoida state asida African swine fever laisana maram oiduna lamdam asida okya sikiba adugi compensation pinaba lupa crore ama thadurakli atuba matamda lomi singda beneficiary da yen thoklaga neki maana makha taraduna ok loiba si yamna kanaba madi senthok leiba sinpham amani adubu African swine fever gumba laisat lakpa matamda khudong thiringai oi maram asina ok loiba matamda yamna tarutana na yok darkar oi haba wapum thangki awareness program adu the experts in African swine fever classical swine fever classical sign amadi prevention ki matang na marik sa wapham singthamki veterinary and animal husbandry ki director RK Khogendra jina phungdoki bada ok loibana lomi singda senthok piba madi kanaba singpham amani okta vitamin protein amadi fat marang kaina yawre hen phungdoki Makasa tharak poina maroiba mapalam gi paukra memna tentak na thamjagi UN fact finding mission Israel bu Gaza da genocide thabagi maral sikri UN gi fact finding mission amana Israel bu Gaza da 2023 gi October 3 gi Gaza da sexual amasum reproductive health care facilities sing na thawoina target tawba amasum mangta khanbagi maral sikri is Jerusalem yauna occupied Palestinian territory amasum Israel gi matangda Independence International Commission of Inquiry na sagol sunumite thadokpa report thawong sing asi genocide ki thawong sing yaki maternity hospital sing gi maternity ward sing amasum Gaza gi maruiba in vitro fertility IVF clinic yauna Gaza gi sexual amasum reproductive health care system Israel na systematically dismantle toramba commission athenaki report ki matung ina Gaza gi maru eba fertility center basma IVF clinic ta Israel gi security forcing na thawoin attack toki amasum mangta kan ki hari Israeli security forcing na Palestinian singi namak future compensation gi damak store tawo reproductive material pumbasu muthakra hari attack tawba matamda clinic asi legitimate military target ama oirami haibagi thajab yaba praman amata leiti haina commission haiki hostage sing thadokna ba Hamas ta pressure pina ba Gaza strip ta mai piba leble haina nomaizu numita Israel na lakthoki hari Gaza da mai piba khutak ta lebna ba ahangna order ama sahi tokhibada ngairi haina Israel gi energy minister Eli Cohen video statement ama da phongdoki Cohen haiki thaurang aduna Gaza da hojik phawba phaduna thamliba hostage sing thadokna ba Hamas ta pressure pina ba panam thami Israel na piba masingi matungina hauji Hamas na phaduna hostage yankhai ga mapal leide maso makhogi manungna kunga mari rom hingli haina thajanari amasum hostage punamak soidana halak hanana ba ikoina aphangbu upai pumba sijnagane amasum lan matung Gaza da Hamas leiru haina thajaba phiri haina Cohen na makata na fuduki miyam khangna thadokpa sirora mada Cohen na government gi makhada leibi Israel electricity corporation da Gaza da mai yuan ba lepna ba khanki order du khudak tagi satna ba hogani haina Cohen gi spokesperson mana phongdoki Israel Hamas 6 year gi ahan ma numini fuguni thuni face satna bigi matam loikraba matung Mars ani da Israel da satna ba polam sing yauna Gaza da posai sing pusin matingki face ahum leiba 6 year thabak ton thona ba Hamas na Egypt amasum US ki official singa wari sanari eduga Israel gi mute kangbu ama negotiation makha sathana ba ningthoka ba numita Doha da satlaba yai haina thajanari English ngani ga kungo humdoi gi October thada gi Israel na Gaza da mai chinja khidak amadi thau piba leptuna Gaza da sak tangwa masumang takpagi masak oiba humanitarian crisis ama thugali hainasu United Nations haidinasu paus ta makata na phongdorakli aduga tentang nasumna myamna thamjagi haujiko inadi myam paus matang se lusinjarage masum myam puna noba update ngaminasi